Mentagasi karwai tarik ubna Oktober arajar arpausa uba azdhar berkekong birkhar kilawan yesuk beruba dapoy wan milalu Presiden Rangba ke Meghalaya People United Front hapak ke office terekam jong UOC Jawai. Kum bensyupan kerma uba dapoy wan milalu ulu ujara ke ihijar ya utai urang ba barikatai ke long kemi halor ki komen bagi la komen hapak social media. Henry hadian bagi ya kondo banyak karen seni bah halor kani kakam kilapoy syaga jingis ni tu jing mut balapan kot shis dan ya gatai ke jing ujor tongan ya sengap ke ai ki dan ban ong halor kan ni ke jing sep aga jing kamel yang gawata ni muta gitu kebor yang kecil nam mudai ya lai ni terlak nam jikmu ki USC ni le tanga komen account tu jo komen na Facebook naga taka daw la em gila ko snya si naga jing komen yang snya em te jing snya nga to mhos nya si gi kene mhos nya per gi ngala adu te yang ada em gowi ga komen yang go basta wa daya komen ni em go jing ta ya di gibi langsung senang yang dibilang dan tangwa in em komen ni nalo halor ya personal yang guru sampai em buasnya tak kala ni kamcing yang go ngan yang membuat in em dimudi mudi pensi dan yo pensinya tak boleh di dulu di kami komen terus di mana komen ini dia juga ya kita lagi positivity krem em kata yang negatif nagaliang yung adin wada yo comment po Facebook man magpaw din sa si ni daw nagaliang man ko apun cheese pa ba wa hajing ito wa ganing lottery yung nga mem din ito ayi o scam na ni yung sa ba hanray nga ong no niya ikublay ya kachiyong wa di go yo ya kitibru ki wala thok ya kitibru ka chanya aya kachiyong wa kamun le ba ya kitibru ka nangwa upai ba yo ya kajing sket yo upai ba ya kajing chania bang kamajo ya kachiyong ta chania ya kajing start yang kachiyong o pelai ya kajing tiket yang ka devi o pun clear dei hok na upai ba yo hok ba to price ta hajing itu an bagi wa comment apa Facebook emi comment wasnya wa the release ko nga kabo kamte nga debu ya kajing FIR ha ka santri Oktober arjar apuso wa iwi don hi jingmot wa ngaku au ga message di pagba au comment pi iwan ni news iwan ki department iwan ki bru to comment pi dai wa amburam mo comment pi dai wasi nai ba la comment pi dai wasi ka an amigo o te pi ha ki tendo do pero ta ka kamte man au comment pi man siao ba comment dai man constructive to destructive la ne wo affect ya kawan ke personal yang ki wan ki bru lagi ni kita no kajak ne gasi aden wada wan kini ki angut ki lok da wat pachegi wato wa mem to comments ki nga tengah ada priang aga neng wa da rai man wa withdraw na ga FIR ni gasi de sa ko jumlah boleh